В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Інтенція Святої Мши. З нагоди 18-годдя Алексея просим Божого благословления, опеки Маті Божої, ангела-оховника, з послання доброго здоров'я, старанної пленної вучоби для Алексея, а так само Божої ласки для його батьків. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному, брати и сестры, что сгрешил думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ты в литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность. Спосылай нам завсёды Твою ласку, каб мы праз досконалое христианское житё на землі досягнули обіцяного щастя в небе, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живее володарить у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Иова. Иов сказал: «Злитуйтесь надо мною, сябры мои, злитуйтесь надо мною, бо рука Божия докранулася до мяне. Чаму пераследуеце мяне, як Бог, и не можете задоволиться моим телом? О, каб были записаны мои словы, каб были змешчаны ў книзе, каб железным разцом з воловом навеки были выразанные на камені. Я ведаю, Откупитель мой живе, и в апошні дзень падымецца над пылам. Нават пасля таго, як скура моя ападзе, я ў целе убачу Бога, убачу Яго сам, вочы мае, а іншага вочы мае, а не іншага убачыць Яго. Маё нутро знемагае ва мне. Гэта Слово Божае. Убачу дабрыню Пана ў краіне жывых. Бачу дабрыню Пана ў краіне жывых. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу. Змілуйся надо мною і адкажы мне. Пра Цябе кажа маё сэрца, шукайце ягонага аблічча. Убачу дабрыню Пана ў краіне жывых. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане, не хавай ад мяне свайго твару. Слугі свайго не адкідай у гневе. Ты моя дапамога, не адкідай мяне. Убачу дабрыню Пана ў краіне жывых. Веру, што убачу дабрыню Пана ў краіне жывых. Спадзявайся на Пана, будь мужным. Няхай умацуецца сэрца тваё, спадзявайся на Пана. Вашу дабрыню Пана ў краіне жывых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось владарство Божие. Кайтеся и верьте в Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час
Прызначыў пан іншых 72 вучняў і паслаў іх падвое перад сабою. У кожны горад і месца, куда сам хацеў ісці. І сказаў ім: жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў. І ў дарозе нікога не вітайце. У які дом увойдзеце, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме і ешце і піце, што у іх ёсць, бо работнік заслугоўвае платы сваей. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. І аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Калі прыйдзеце ў які горад і не прымуць вас, то выйдзіце на яго вуліцы і скажыце: нават пыл горада вашага, які прыліп да ног нашых, атрасаем. Аднак ведайце, што наблізілася да вас валадарства Божае. Кажу вам, што Садоме ў дзень той будзе лепш, чым гораду таму. Гэта слова Пана. Сядьте на хвилинку, дорогие браты и сестры. Божие Слово, якое мы сёння пачулі, натхняе нас задумацца, як вучняў Езуса Хрыста, ці паклікаў нас Христос на жніво гаспадара свайго. Пра каго тут мова ідзе? Напэўна, кожны з нас дома добра разумее, што гаспадаром жніва з'яўляецца Бог Айцец, стварыцель неба і зямлі. Ён з'яўляецца гаспадаром усяго, што створана. Бог Айцец, як Христос гаворыць: хто бачыць мяне, бачыць Айца, я Айцец, дзейнічаем у адным накірунку. Тут бачым, што мы, хрысціяне, праз Христа усе мы ідём да нябеснага Айца, да Бога. Праз Христа. Чаму? Мы ж гаворым, што Христос таксама з'яўляецца Богам. Як гэта мы можам праз Бога ісці да Бога? Але у гэтым заключаецца вялікая таямніца Найсвяцейшай Троіцы. Праз Бога да Бога. Праз Христа да Бога Айца у Духу Святым. Бачым яшчэ дзеянне Духа Святога на нас. Таксама, калі слухаем Божае Слово, мы молім, заўсёды просім, каб Дух Святы адкрыў нашае вуха на Божае Слово, адкрыў нас на Божае Слово. Але таксама молім, просім, каб адкрыў Божае Слово на нашае вуха, каб мы не толькі слухалі, але таксама і пачулі. Вось гэта асноўнае, што патрэбна. І каб слухаць Божае Слово, трэба унутрана таксама падрыхтавацца. Унутрана што значыць? Гэта не значыць, што мы павінны нешта такое асабліва чыніць. Так, павінны з аднаго боку. Чаму? Бо Божае Слово – гэта Божае Слово, гэта не звычайнае нейкае раман ці паэма нейкага там пісьменніка ці каго яшчэ, але гэта Божае Слово. Пагэтаму на Божае Слово мы павінны падрыхтавацца унутранна. Мы нават павінны ачысціцца унутранна, быць свабодным ад уздзеяння знешняга міра, каб чуць Божае Слово, каб слухаць Божае Слово. Як Христос калісьці сказаў: калі молішся, зайдзі ў пакой, зачыніся і ў цішыні. То есть першае, што павінны мы стаць у цішыні нашай малітвы, каб пачуць Божае Слово. У мітусні мы не можам яго пачуць. Мы не можам пачуць Божае Слово. Вось есть вольная хвілінка, зараз сяду, пачытаю. Не. Гэта павінен быць спецыяльна выдзелены час для Божага Слова. Спецыяльна
выдзелены час. Гэта павінна быць цішына, спецыяльны час, каб Божае Слово пачуць. Поэтому, калі мы прыходзім да касцёла, мы стараемся суцішыцца. І гэта вельмі важна, паважаныя. Цішыня, якая вельмі патрэбна перад пачаткам таксама і малітваў нашых імшальных, але таксама перад слуханнем Божага Слова. Без гэтага нам вельмі цяжка. Калі хочам пачуць Божае Слово, мы павінны выдаліць з сябе грэха, дэманаў пыхі, дэманаў самалюбства, тых дэманаў, якія атуляюць нас, якія турбуюць нас, якія адцягваюць нас ад слухання Божага Слова, прасіць Духа Святога, каб пазбавіцца гэтага ўсяго, што перашкаджае адкрыць нашае вуха. А што перашкаджае адкрыць нашае вуха? Перш за ўсё тое, што з гэтага свету. Поэтому тады толькі Божае Слово можа прыйсці да нас, тады толькі Божае Слово можа уздзейнічаць на нас. І поэтому тыя словы, якія сёння кажа Христос, жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Што значыць гэтыя словы для нас і чаму я хачу засяродзіць нашу увагу? Вот заўсёды для мяне былі гэтыя словы самыя цяжкія ў Святым Пісанні. Я не мог ніколі зразумець, як так гаспадар жніва павінны мы ўпрашваць яго, каб на жніво сваё так разумею, але вось тая ўнутранная такая абурэнне. Ну, раз гаспадару гэта патрэбна жніво, то ён павінен сам паклікаць на сваё жніво. А тут мы павінны прасіць. Мы павінны выпрасіць ласку гаспадара жніва. Мы павінны вымаліць эту ласку. Мы, якія сталі на шлях хрысціянства, тыя, якія пахрысціліся ў імя Айца і Сына і Духа Святога, мы, якія прынимаем Божае Слово і стараемся яго зразумець лепей і глыбей, можа, хоць зразу яно не разумеецца, але яно разумеецца паступова, мы павінны зразумець, медытаваць гэтае Божае Слово, натхняцца Божым Словом і старацца, каб гэтае Божае Слово нас пранікла і каб Дух Святы даў ласку зразумення. Чаму ж гэта так? Мы павінны маліць і прасіць. І сёння гэтая малітва, якая была на пачатку святой імшы, не толькі для таго, каб Христос паклікаў некага асаблівага на жніво сваё, на жніво гаспадара, на жніво Айца, але каб мы таксама былі гатовыя быць жняцамі, тымі, якія жнуць вось гэтае жніво, якія раздаюць Божае Слово, даюць хлеб, бо жніво у нас адразу асацыіруецца пад хлебам. Мы жнем, каб пераўтварыць хлеб, каб гэты хлеб затым пераўтварыўся ў ежу, якая дае жыццё вечнае, ў Эўхарыстыю. Мы таксама тыя не толькі, якія даем працу нейкую, але мы таксама, якія ўжываем гэтую працу эўхарыстычную. І тут якраз Христос гаварыў пра Эўхарыстыю. Гэтае жніво дае магчымасць спажываць другім. І мы молімся, каб былі гэтыя жняцы, якія і мы разам, каб Эўхарыстыя заўсёды была прысутная ў касцёле, прысутная ў нашым грамадстве, бо без святой імшы не можа існаваць жніво, існаваць колас, існаваць, расці якраз вот эта пшаніца, расці ўсё, што есть. Гэта хлеб, які сыходзіць з неба, які дае жыццё свету. Поэтому сёння няхай Христос Пан пачуе нашыя малітвы, пачуе нашыя просьбы, каб мы зразумелі Слова Божае, якое сёння Христос да нас, якім сёння Христос да нас звяртаецца, каб гэтае Слово Божае прынесла вялікі плён у нашым жыцці, вялікі плён для жыцці нашага грамадства, нашых сем'яў, усіх, каго мы сустрэнем на нашым жыццёвым шляху.
Сёння, дарагія браты і сёстры, апрача святой мшы, яшчэ вечарам будзе таксама малітва, святая гадзіна. Ну, калі хто жадае памаліцца гэтую малітвай, запрашаю. Мы таксама пастараемся маліцца ў касцёле. Я калісьці гаварыў, што будзе ўсё магчымае і немагчымае ў гэтым свеце, каб гэтая малітва не адбывалася. І, напэўна, прыйдуць розныя спакусы, забрудзяць нашу голову сваімі думкамі і сваімі нейкімі такімі ўспамінамі, ці што, каб гэтая малітва прайшла як найгорш. Поэтому найперш пастараемся, каб гэтая малітва і адбылася, пасколькі нам гэта магчыма, і каб Христос спаслаў нам сваё благаслаўленне для нашага навяртання і для нашага збаўлення. Амен. Звергнемся ў малітве да Бога нашага Айца, які хоча, каб людзі ўсё больш Яго пазнавалі, любілі і праслаўлялі. Саша, будеш читать? Ну, читай. Молимся за святы касцёл, каб усе вызнаўцы Хрыста жылі як сапраўдныя Божыя дзеці. Цябе просім. Молимся за тых, хто ахвярна служыць касцёлу, каб яны атрымалі Божую ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Молимся за сем'і, якія маюць праблемы з жыллём, каб яны змаглі іх вырашыць. Цябе просім. Молимся за беспрацоўных, каб яны маглі знайсці працу, якая б забяспечыла іх неабходнымі сродкамі для існавання. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай літургіі, каб мы распазнавалі сваё пакліканне ў Хрыстовым касцёле і самааддана яго жыццяўлялі. Цябе просім. З нагоды 18-годдзя Алексея просім Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай, анёла-ахоўніка. Просім здароўя для яго, стараннай плённай вучобы для яго, а таксама Божай ласкі для яго бацькоў. Цябе просім. Малюся і прашу Бога Усемагутнага, святла Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Вельмі цяжкая сітуацыя арганізавалася, можам так сказаць, у кавычках, у сённяшнім свеце. Просім Божай міласэрнасці для нас. Ласкі, няхай Бог спашле Духа Свайго для тых кіруючых дзяржавамі, ад каго залежыць спыненне канфліктаў розных. Цябе просім. Прашу Бога таксама і святла Духа, святога анёла-ахоўніка для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Прашу Божага благаслаўлення, прашу ласкі для іх, таксама натхнення ў працы штодзённай. Цябе просім. Сілы і Божай моцы для людзей несправядліва асуджаных, пакрыўджаных, для ахвяраў розных прыродных катаклізмаў. Няхай Христос Пан дасць ім сілы моц вытрываць гэтыя ўсе выпрабаванні. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты спасылаеш нас у свет, каб мы сведчылі аб Тваёй любові і праслаўлялі Цябе праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце.
Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, прими нашу яхвяру и учини, каб разее открылась для нас скриница усялякого благословления праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Хоць Ты не маеш патрэбы ў нашым праслаўленні, аднак даеш нам дар Твае ласкі. Каб мы складалі Табе падзяку, нашыя гімны хвалы нічога не дадаюць Тваёй велічы, але дапамагаюць нашаму збаўленню праз Хрыста Пана нашага. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы святы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всім свете, удосконали його у любові, разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечном, по єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки и вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди, и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Ой,
Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усярака неспокою, чекали исполнения счастливой надеи престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и хвала навек. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Тебя супокоем и едностью, Ти живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Иди сюда. Хай до поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Пане Єсу Христе, Христе. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Поэтому познали мы любовь, что Иисус отдал за нас свое життя, и мы повинны дать життя за братов.
ставишь на той стороне. Молимся, всемогутный Боже, нехай на святейший сакрамент одновить нашу душу и тело, каб мы могли стать спадкоемцами хвалы Христа, з яким разом терпим, обещаючи смерть Ягоную, яке живей володарить на веки вечные. Амен. Святый Архангеле Михалия, супроть спокусы в пастах, Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите, усупокоись в Христа. О Найсвятейша, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Różaniec tajemnicy światła. Wieru w Boga Ojca Всемогутного, Stworителя неба и земли, у Jezusa Христа, Сына Его, одиного Пана нашего, який був зачатий от Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понскім Пілаті, укрыжаваны, помер и был похованы, зашел до отклани на третий день, воскрес померлых, узышел на небо, сидеть праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придет судить живых и померлых. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод улонья Твоего, Иисус.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного початая. О мой Єзу. Саша, иди сюда. Саша. Будешь молиться на ружанцу, я назову таємницю, а ти одразу «Отче наш», ось таємниця святла. Таємниця перша, хрост Єзуса у Йордані. Становися тут. Отче наш, который есть в небе, святище имя Твое, приди в царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая. О мой Єзу.
Таямніца другая. Езус аб'яўляе сябе на вяселлі ў Канне. Ойча наш. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і хвіліну смерці нашай. Амэн. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. Прабач нам грэхі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца трэцяя. Абвяшчэнне Божага валадарства і заклік да навяртання. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Хвала Ісу і Сину і Духу Святому. О Марія, без греху першородного зачатая, о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, і допоможи особливо тим, кому лиш потрібна Твоя милосердність. Таємниця 4. Перемінення Єсуса на горі Табор. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Амен.
Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрад веку, теперь заўсёды и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, кто Тебе порятунку шукає. О Єзу, пробач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, проведзі ўсе души на небо, и дапамажы асабліва тым, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таямница пятая. Установление Евхаристии. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословленный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Ісу і Сину і Духу Святому. О Марія, без греху першородного зачатая. О мой Єзу, Kyrie eleison, Христе eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица один и Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, Мати ласки Божией, Мати надеи, Мати пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости,
святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа з косці слановой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, палёгка мігрантаў, суцяшальніца засмучаных, успамога хрысціянаў, каралева анёлаў, каралева патрыярхаў, каралева пророкаў, каралева апосталаў, каралева мучанікаў, каралева веравызнаўцаў, каралева паннаў, каралева ўсіх святых, каралева без граху першароднага зачатая, каралева ўнебаўзятая, каралева ружанца святога, каралева сем'яў, каралева супакою, каралева Беларусі, каралева свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарыць вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего, Твоей обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах. Выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, у Своему нас доручай, Сыну. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, что ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто до Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліч, а Твае апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да Цябе, о Панна над паннамі, Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны плачучы стаю. О, Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Таємницю сакрамента, схваляйма щиро всі, тратить моц старое право, бо вже новий заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки,
Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды чували в себе плен Твоего откупления, и живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Хай буде узвяли на имя Христова, хай буде Найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличенный Иисус Христос у Найсвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый Сутешитель, хай буде ушанована Найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована Я есть святое и беззаганное зачатие, хай буде ушанована полное хвалы я Его небо взятие, хай буде ушанована имя Марии Панны и Мати, хай буде ушанованный святый Юзеф, я е пречистый обранник, хай славится Бог у своих анёлов и у всех святых.